والشيء محروم لا يجعل نبو أبحث يعرض بالتاريخ وشداجباتنا حطرها يوم الساتي كلي يوم الساتي كلي خدت بجم الساتي أو أنصار الوطن فوضع بين طور تكي شوي وقت بين أنصاري شوي قلنا خلاص تكي بين باقش تكي أو أنصار فقير ويدي قحل يا رسول الله معمول نينا أمرني زوجي خاطر هي جوجي زوجي خاطر صالح كيف الأوكاس وأنا عصمته أجرك تشتركي استغفر الله سبحان الله والحمد لله. سنة التراويح محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شفيع الخلق في المحشر أبو بكر عمر عثمان أمير المؤمنين حيدر مرحبا أستغفر الله سبحان الله. واجعلنا ربنا يا ربنا من متقاء شهر رمضان. وملائكته وكتبه ورسله. رمضان هاتی ساج ساخره بش ملت مسلمان را فلسطینی را خدای یاردمجی و وجیبه انشالله ساعتک زی او نوفین اخاشی دا روبن به خواشیش وارا رمضان وسط جوی ساخره به خود تعالی ولا بخیر خیر خواشی خود تعالی اف انسان فلسطینی وقدوس فلان يدا سوطان يدا رب عالم بده خطره ويبا رمضان بخير خير خواشيه ده فراهيه ده سسر وسهل بك رمضان مساء خير به جميع عنصر نخواش نو جهد رب عالم الشافعي خير سلامتي وخير بده جميع عنصر ده سوطان يدا داري خير خواشي ايمان شورا وكي كوريا حق داري ايمان ده توشوش ناكي وتداري فراهيه ايمان جميع امه محمد رفاكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtulma olan mübarek Ramazan ayının gölgesi İslam alemini sardı. Rabbim mübarek eylesin. Özellikle şu anda Kudüs'te, Gazze'de, diğer İslam beldelerinden mahzun olan kardeşlerimize
Rabbim rahmet kapılarını açsın. Onların üzerlerinde bulunan bütün karanlıkları kaldırıp yerine aydınlık versin inşallah. Dualarımız onlarladır. Bir an evvel Gazze'nin işgal altında kalkmasını, Kudüs'ün özgür olmasını, tekrar İslam başkenti olması için dua ediyoruz. Rabbim o günleri görmeyi hepimize nasip etsin. Cizre'mizde de mübarek Ramazan ayı başladı. İlk teravihimizi kıldık. Allah nasip ederse bu akşam ilk sahur, yarın ilk orucumuz, ilk iftar olacak. Allah layıkıyla Ramazan'ı geçirmeyi nasip etsin. Mukabelelerle, dualarla, teheccüdlerle, toplu dualarla, vaazlarla Rabbim güzel bir şekilde bu ayı geçirmemizi nasip etsin inşallah. İbadetlerimizi kabul etsin. Allahu Teala bizleri Ramazan'dan utandırmasın. Güzel bir şefaatçi eylesin inşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.